basigala efubanja omwagana ng'alukulwanagana n'Oluganda ate nga wandisobola okwogera olusoga lwo kubanga ti musango okuba olusoga wali osobola okuba Omupakistan ayi Katonda yasala yakata ono katumuteeno so mwikiririze mukyaife era tuli basoga ku lwa musoga iwe kola ekyo kyosobola mu busobozi bwo okuyamba ku mwene omusoga wano eno tulina ebizibu bingi ebitubunyaabunya nga bifaanagana oluisi mwine azira mulimo omusoga tayo mulimo ku bwereere totunda mulimo muwe mwino aba agayise ku musoga kubanga alina wetuli wano buli omu bwali wano alina abantu abamuli enyuma we abawerera oluseregende lwiranumeruti so kitegeeza ekyo ekitono kyotwerina okola ku lwa busoga oba nowa kanoweereza ewaka weyamba mu ngeri emu oba endala era abawala abali wano oba abaana baife bwe balokukola abo bona batusinze tibazimbye mayumba nga iwaka ebiwoowe mwebaleno mwebalirala n'abaami bona basaba bakozi kiyinza kubabuusa maiso buli omu kyakola mu busobozi bwe okuba nti mwebale barakallahu fiikum Katonda abasasule mu ebirungi by'omusinga lwabanga emiranga gye tutubanga gino puroguramu ziri gyetubanano okuva ku lunaku olw'embalaza paka ku lunaku olwasande mugoberere ebintu oti nebyo bibaaku waliyo ebyemirimu waliyo n'okulanga bizinesi langa bizinesi basonga baino bakuwafire kubanga ife tuli bangi kati community enamba kitegeeza tusobola okweyambanga ife aye bonna abatutegeere kyokola eyo kitwidda kukitegeera so kirange abasoga bakitegeere bakuwagire mu ngeri emu oba endala tulinawo banaife abakola visa era nga babaire abamu kubatusatunsalize wano babeeta volvet event bagandibwa ku kizimba awo mukaire waife owekitiibwa Helen Namutamba atuuse tujja kukubwa n'abanga idea tujja kusituka tumalirize bulungi anogaane bulungi mu ntebe nja kusaba alikola ku byuma tuli kulinza iwe wekiba nti ekintu kitereire tusimbule mu maiso era nja kusaba ba Asha Tasha Zai mwena nja kubasaba kweno wenabetuuse kaine waife sanga ebukina tubasanga ako nakamwenu mweno kano nawoza mama bana mwikale wansi ababiri kalaundi nakasalawa by'obulambuzi kalaundi nakasi ndikugumya ngoma kubusukairayo kalikubeosi wano n'awasoose mu mwezi ogwokutaano twali mu Amerika mwidukiramu amakaddago yali mu Amerika mutwegaite mwatubonayo bameka titwawera 5 wano twidde abantu 18 banda baba kyabazinga abataka ino abalamoji muli haina ye banange baba abataka ino abasugirya ino banange tubataka ino mwebale ino bana mwebale kwenda bwacha bazinga
abasoga ife bene tuyina kwendagana omusoga mwine wabakusobiiza n'omukuba encoto mu bitako omukoba oti muna ekyo kyabaire okikole ki aye totaawo mbeera mwina okwendagana bana mwekubire ku mungalo mwebale kunirira bankoba ati ku tiktok muba muli mu filter aye muli ku original nga mboneka bulungi so banda tuyinawo abandi abaviire awatali mu baganda konka abanyankole bali aha abanyankole mulinkai mulinka abanyankole banaye mulinka bayango kwisi abanyoro balinka badada baife badada baliwo abebunyoro busoga tuyina opportunities ningi ino lwaki twidye wano nti tubenda ate twidye obebaza ate twidye obalaga nti muli bakabi bana tukubire ku mungala ambassador waife atuuse mwemerere bana ambassador waife ono ni president wa Uganda wano mu UAE sangaire baba sangaire ino kale mutyame ndowooza ambassador waife be tulikola mu just interactions wano n'abaana baife wetulinda omugeni omukulu sangaire ndo tukwenda ino he's my brother abozena bankuziza banamba okulamba mukutegeera okulamba ekagulo idiyo wategeera kyaliyo duzi wawaanaku na verification nambaako verifyinga tawana naida kuku baba Kyabazinga yatulambika yakati abaana babasinga abeno ekindi nga ambassador aliwo ndoza ina nabebaza bana mwekubira ku mungalo mwebale kusonda sente gamba nga dali kamala mwakola omulimo kubanga ensi edindi akusoba bali mu diaspora ndowooza mwali bakubiri mwakola ino mwebale ino sebo webale omulimu ogwo gwewakola gwali gw'amaanyi Kagulu n'ekifo kyaife eky'ebyobulambuzi ani akidde ayidde ebyafaayo bya Kagulu wano waida n'atukobera njamu omudaali ate ne ku ddiina njajja nayo olw'eggulu so ani ayidde ebyafaayo ndi nsibuko ya Namisambya Kirobe Bugabula badada bange ye bali aye baba yavaawo yalekawo baganda be nibalatabe yajebula moje kalide nagayikoke era eyonze amaka gange ye gali mama ekibuuzo ky'obuuziza ndageza ku kyendidde ekitonotono Kagulu oyo dada ife ensibuko ya Busoga bwe yava yeyava namutukula oyo yayida yasaliikiriza yayiguka eyingo bwe yatuuka eyingo yalengera olusozi olwo Kagulu yajja yaluseetolingako so kinze muntegeere yange Kagulu oyo omusoge yasookerera kwe yali era kyova niduzi climbing challenge eyo yali yongeri kutwidusa ekintu oti nekyo mama ekyo nekitono abana mutukula era buli awango olutuuka kuntoli afuna akaganya akabona obusoga okuva ku Nalubaale paka ku Mpologoma ekitegeeza oba ku ntandaaliso yakubona obukombe dada namutukura n'emikyala we Nawudde baida n'abaana bataano abalangira Mbogeire Hassan abalangira Mbogeire mwalimu abalangira omuva baba Gabula Laine jeyo mwava twabaamu ni baba Weruuka yena yava Bunolo nowe Kigulu tulina wana ab'Ekigulu yena yava Bunolo then twabaamu ne nani owundi it is an interaction ani owundi Zibondo yena baba Otaite Kizibondo yena yavaawa badada be baveeyo owundi Bunkono owenkono baba Nkono yena yavaawa n'aba bataano right
so abone n'abaleeta obulangira Asani aliwo atukobeera omwaka gwe bayidda mu 16 na kintu eyo we bayiddira okuyidda awo ku lusozi ayo bayidda babita ku Nanda ya Kyoga bavaaku bayidda bawangalira eyinga eyingo tulinawo ensozi empuku edo dirimu egundi bees enduki ningi ino aye endoki edo obanga niwo n'abakyabazinga bakutwala wadibitamu wajja mu mpuku munda eyo obanga empewo tidisiimye ndowooza oba wakagezesa dda akutandika kuki omulimo kyova obona ntwamala emyaka 8 nga baba awumwire